Kif pajjiżna fakkar is-47 sena mill-kisba kostituzzjonali tar-Repubblika bosta reħewla lejn il-Belt Kapitali sabiex jaraw il-parata mill-Forzi Armati ta' Malta, parata li laħqet il-qofol tagħha fi Pjazza San George fejn hemmhekk attendew il-President ta' Malta George Vella u martu Miriam Vella flimkien mal-Prim Ministru Roberta Bela u martu Dr. Lidja Bela. Bħal kull sena wkoll il-President Vella spezzjona il-Gwardja tal-Onur. Għal din il-parata kien hemm preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Wara l-isparar tas-salut u d-daqq tal-Innu Malti saret iċ-ċerimonja tal-investitura fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Waqt din iċ-ċerimonja l-Istat Malti onora diversi persuni bil-Medalja għall-Qadi tar-Repubblika, bil-Medalja għall-Qlubija u bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Fost dawk li ġew onorati bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu hemm Reno Calleja għall-impenn li wera biex jippromovi lil Malta internazzjonalment b'mod partikolari maċ-Ċina. Dan fil-waqt li fost il-membri onorarji hemm Lino Bianco, Norman Hamilton, Jonathan Joslin, Michael Spiteri, Patri Juan Sherry u St. John Rescue Corps. Fost dawk li nataw il-medalja għall-Qlubija hemm Sean Meli li kien salva persuna f'baħar imqalleb f'Tasliema. Fil-waqt li fost dawk li ġew ippreżentati bil-Medalja għall-Qadi tar-Repubblika hemm Nila Ġus, Michael Kirkhope, Anton Grasso, Lillian Mestre, Jane Marshall, Charles Muscat u Ethel Ventozara. Wara din iċ-ċelebrazzjoni il-President ta' Malta George Vella ippreżenta kuruna ta' tifkira fuq il-Monument tar-Repubblika fi 3 Diċembru 13 fil-Marsa.